Kajing yai tresitom jongki kerhun baper ban pensyai ban pensung thu yai kipai ba halor kumno baniada na kajing yai bit jong kajing pang coronavirus kadang yai beteng hadu menta kabalong ru kumshi benta banang penkan mau yai kipai ba bakim de ban klet yai kajing don kam ban long ki belek khoj da ka basat yai laki kiti man la kapor da ka sabon la ne ka hand sanitizer kajing don kam ban deng yai ki face mask habalet chaki chaka pai ba bat kajing don kam ban pen yai jangai iwe na iwe pat habaya kendu wat yai la opera marjan ru ya kane lahikai bat laptha banle na kabanta banyada ya kajing yebit jong kajing pang coronavirus lengba daki bor sarkar jong katanat ka khoj kya kaseng Ribhoi Area Welfare Association kabala jutip kum karawa kabalong hapo kajing alam jong uba obi rani kalong kawai na kiseng tremon sungbha kabala shim ya kajing kitli nadu ki por ki bala sedang ban seng ya ka bantip ya ka le khoj le suba kabalong na kabanta kajing bit jingbiang jong ki pajba kathan ha kane kapor ka ba kajing pang COVID-19 kawan lengshop hakari kane kaseng kapan klan bha ya kamansim jong gipai ba ata ka ba ai de kajing hikai bantip ya kilat jingeda ya kane kajing pang ya bit COVID-19 ha kane kasngipat kata ha kapor men step kane ka kenhun kala hiar biang sha ka shnong samlam na ka banta ban penlong ya kajing senret dawai ha ki banta ba pher jong kate ka shnong ki ba kantup nadu ki dukan di jing di ha ki rut surok ba national highway kilat shnong bat kiwe ki jaka ki bolong pedeng bat ki bakham yelum breu haswa jong kate ke jingsen red dawai disinfektan la penlong ru ya ke jingilang lengkot ha ka ba lai don lang ki dekhot jong karawa kinong tre asya ki katto ka ne kinong shnong bat kumju ru kinong tre jong katanat ka ko ka khya ban prinsya shishu dak ba peni lengba ki kam kane ka kenhun kala peni ru dak drama lengkot kumno banlong ki bayada habami syaki caka pajba ha kane kasngi lai don lang nadu uba obi rani ubadiu presiden jong kaseng rawa uba S Shangdiar ubadiu secretary jong rawa uba kenjo rangtong ubadai ublok coordinator SBM umsning blok uba box stars im ubadai ublok program manager ka CHC umsning bat kiwe hendak masuk penkenau bahagane kasnung ru kadang ka village health sanitation committee VHSNC dengan kuat bakatu komiti kan trekambha hamtam kum hakini kipor hendak nasupa sim kadu ngaku bangawan na kaliang dong health department ngakua bakani ka village health sanitation and nutrition committee kabangi na kaliang dong health department ibu hagas nong dong ki harangpat di trade ni nampak nong petris nong bat kadorban ni koi kini pentulun bhai ni committee banpet parman thar bai de bat ka koi ka khya ka koi ka suba hagan ni kasno samle le sengan basic thing an suba tai penjrong ya ka por na pintek ayu kani ka committee ka trika da kani ka committee khila benlek pet ya ka aganwadi center jongki ngathara khila banan artli ne gawe ne ka aganwadi center ka snong jongki kani committee kan le tempe kumno ki ai jingbam supplementary food ya ki tulung khna nangka tuno ki ai ji kai ya ki na ki ba po news nem nangka tuno kini ki NM dongi na ka health department bat ki asha agar ni worker ki pemia ya ka BHND aga agan wari sedar ga jongki hangni nangka pinpek ko ya ka surrounding jong tu agan wari santar ka khut le kam khut nangta lese dam ki school aga snong jongki lamba kani committee khila pinpek ya school kumno galong agar khut suba lese school kambiang kijing khani kambiang ki blackboard kambiang komputer tu kipun kijing duna school kumba kani committee khila ban monitor ke kumno ban bolonra aga baye dei bat ka khut suba de school lese nangta ladong kum ki balang ki mos ki mandir kumda kerja kiran kumba kani komiti hankat ajing trenu bat ki nongilam nyam kum ki pastor ese ada angka ki temen basan ni temen nang mat ki bonora kumno thagbe dei bat ka kot asya ka khut suba taka daw ngiran kam ya ka timwo bani trelang ha tenang dar hani komiti hi kumju lese katulong umbang umbi jungki hagane kasnong najrong kadang kalang kha lese don gaying breu tan dei ken komiti harangkat ka dorbasnong kini lek ben perman
Bagani ka tulong umam mesti ka sus ka bantus ka senang mesti tenong ka bakut. But nanti nak sus hau kira ru sya tinggi nak tinggi kira ka platform tum ka dia tenong ka bakut. Dia lembaga ni komiti gitu ki but kedar senang mesti pinile ka bakut. Kumta ter. Hilang tu esen kayo pun kini surat hilang senang dosbin. Untuk mungkin jadi berbar juga bilang senang dosbin kita ki. Bagi nombor terkare kini kita jabo jaban ki waste kita mi kita manggas ni buni ane binbu no sijaka hagano gano kaba ka komiti ka kontre banbu betul sekali. Dengan dan ni kita tam basic thing batai ki kuno tule ko iswa. Te kham tamru kum hafne ki por ha kaba kani ka klam ka lensok ya ka pertei borok kawai. Ha kaba bebun ba ki rusta di doktor, ilah ya persang kuno bangin nilai ban pendu ban iri dikit, ya kani kejimpang ham, kuno ini lagi vaksin, kuno ini lagi dawai, mentah kila dumbut, sayang ki hadu mentah umparlah, ya vaksin ini dawai, mantan kiak lagi, hendak lagi tangkau ini lomba, ini sulit kuat le subah, ini exercise. In bam bijing bam betai, di tang kata ini ba, ila amat kat tu kat ni protokol ba nakalian ka. World Health Organization kalau bu, mun ba Health Department, सरकार kalau bu ini protokol ba pin bu renti, kum ba kila kata sakmat manum kerensu nama ba kan penjurong, dia kan ini program nama ba sian ngin hak dan sendiri kawai hati ni ga, harus senang samlan. Tengok berpat lu, nakalian betul apa? Baru nafi godan hangne inde bakio ya ka awareness program ka bangi hikai fi kan kut atang api baslha batailam syaki bahai bersem dijongki batailam syaki paramarjan apa dijongki bakuno mide bangle kon suba nang bangin lat na kinu bijong pang inde tang ya kan covid-19 inde bangin inting tang kata klam nambar bahaya kan ni covid-19 dan vaksin tak ada orang ingin lihat kuitang mentah. Nanti keai ba nang ni sakma. Ingin ya tulun bat ingin penblem ya de bangin long ki brio ki belek kuit ya suba. Namaro baro ya ka kot ya ya ka jingin bujongi. Kadon be haga ki bujongi hi ba kumno min light ka jingpang ki chitong da ka ba ni ya kuit suba. Bagong idap da gejeng kuman ban yo kum kata ka awareness tinggal kumai kerpang ya propor senang lambai senang nakum tak bisa agungki ban pelong ya kena program ngai kumai kerpang ya ki dikot jongka covid komiti jongka na senang jongki ki bala simkia nadu kira mai dong di nongyelang bat di volunteer jongka COVID-19. Ngai kublai kerpang ya di aganwadi di Asha bat kinong Tremon seruha ke badan pok ni senang kata. Kamtam ngai kublai kerpang namta jongki ki self help group ki long kumi ki waisim manta ki waisim kia wat aku por ki makim Indra ki sim kia do kedata banwan bani sim mentalang hangi. Kena ki jengkran kanong kabalangkot Indra ile saya aiba. Kanong sab ei kode amang ikran kanwan ra apat ya ka jingjok kanwan ra apat ka jingsai hagawang yan sutu wan kim kamha na kapor sa kapor. Ngai kublai kerpangro kamtam hangne ni dan ba Rigid kamde, tang mana mustap, nadang yo orkeran mati, kulisi bun, ba mafila, ban yasi mentalang ban ni akan ada resmi, jadi jadi kulai jumpi rasa nyala ban wanra ya kena ke program kebalong ke jingjok ke basau. Kerana ngai kublero ya ki para member kum sekretari jenderal jong rawa. Ibola simkiam ha bantun bet yang yakikam nadong sedong. Tekene kestem sikentin
Shua ba manusia na kuat orang kumne. Faktor nawai kong health is wealth. Kamu kot kia kade kaspa ba. Lem dan kejengkot jengkia. Ladang iyo si bun ba kaspa kanong dan jumantoi lem yo ke imlang salam demi. Hagi ni gisni mentawa sawnai nidap ke kejeng smit, nidap ke kejeng septieng. Wat banyak kenduk para bereuro ngisnya kumbang nilai tim hamanta. Ban som janna lei snya kumba dia dak no hi. Mo iwe sa konsep yang tak jingpang. Henry kana kejeng snya ka don kam. Penban kemde benlang pada kanong syun pada hak imlang kesalam. Dan kita keren denda hakina kiski yang mentah nado pokoi leu covid kalau penjengai ya ke imlang salang kalau penjengai ya ke jenyedei para bro nomor berai tahu covid dari jaj jimpang ubak keloi hadu kata banyabit nyimpan nur benong bagi dei bau dei airborne disease Henry kewajan serium nomor kebor yang sepeng juga sama kadang kita kejengklan coba simetar apa simetar ulah pun sepeng ya kejengklan undang bereu ubayo yang ke covid lada udoi perlu panno bayajan apa simetar kata kamu kita nomor 2 ada high risk contact ya. Senang tak tahu, ni wan ban yarap lem ban pentai lem, bah lada kat ke bamungin gila, kat ke bamungin cip, ni semua ban nom dia jantan, harga ke por, ke bamungin kubit udang teri ada negara, teri berdekat dengan jami. Dengan ukran tan sebun, nomor bah ketong jami udar segi, kalau bah nin spray running yang disinfektan ni ai yang spray dawai yang kita hidukan harus surau bahwa abang aliat ngawan yang kita rok kikali tibunarum nanang kiwan kila bandai kikali kibakit ya kijimpang rak bentuk bandai yang kikit kita ya hidukan kita ya kitiar hidukan Tuan rak sebut ke jingmang bakau. Lada dari Bohai distrik ke kiu kensan hadu kena ne kadai ke bamangi niya legiwan bat kibar jala kum na asam bat tuai coba ke asam ke lalong coba la kiu hadu kena kata le kata jingpang. Sena dah tahu mata ke sikat bangila la kebor na kaliang jang karawa. Tuai lagi sen malang coba im sini mit bat sini ban perkhat nang ta jingbit jingjang lang jong ka imlang sarangnya dungi ni la perkhat menta ban yarab lam ya kana di sunong yuti ban kir lam ya ga kya ga son di sunong yuti da ka ba min spray dawai di bang ni re bunyi yo ni khit hi naga bor jong organisation dungi hi nin ia naga menta ka thong jong kana di sunong yuti